Maayong pagabot diri sa storya ni Juan. Dili ni si Juan tamad, kundi si Juan na istoryado. Musta kayo mga kaistorya? Niya na po yung host diri na si Paul. Gibati ta mo gikan diri sa Singapore. So mo na pa niya tong bagong episode series karon. Hope na naka-impart ko sa inyo og maayong at least na gamay nga kalipay na ma-impart nako sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay. Og hopefully naganahan mo sa last episode nato na episode series number 5 katong last nato nga episode series. Og mao na atong bagong episode karon ug unta naa mo sa mayong mga kahimtang ninyo ug stay at home muna karon sa ta kay murag delikado pa sa gawas pero medyo karon medyo na okay na siya. Hopefully magpadayon gid. So kini din yung host na si Paul diri sa storya ni Juan. You are about to watch episode 1 series number 6 na takaron sa atong episode series diri sa storya ni Juan. Ang title ang isa ka tambok na manok ni Nung Diego in Bisaya version. Previously diri sa storya ni Juan, si Dodong Edwardo gidala kini ni Kanding sa ilang kalibutan na ginatawag na Marika. O gitour pa kini kadali si Kanding didto para masultian og makaprepare kini sa ikaupat na suba. Ug nakakita pud kini og jacket na familiar kaayo na gihatag ni lola na tagabantay di ay kini sa ikaduha na suba. Na nagpataw-taw kini og nagsumangil na magpadagma-dagma og giuhaw kini og ginahanglan og tubig sa para sulayan ang mga batang baguhayra na nag-12 anyos na mga lalaki. Ug si Dodong Edwardo nalipay na ug napawaw siya dito sa kalimpyo sa planetang Marika. Ug kita pud kini og mga lain-lain na mga klase na mga dagko kaayong mga isda, dagkong kahoy ug daghang mga maayong mga butang dito sa planetang Marika. Ug kani mga isda wala ni sila mga himbis. So unsa pa may hulatan nato mga kaistorya? Okay? Kay bago excited mo sa atong bagong series diri sa atong sa storya ni Juan. Ug tara og atong tanawon kung unsa gid ang kalaki ni Dodong Edwardo, kung moatras ba gid kini or dili sa iyang mga kulbahinam na mga kaagi diri sa storya ni Juan in Bisaya version episode 1 series number 6 na takaron. Tuod ay ding kining mga jacket na nakahilera lagi kay na may mga pangalan tagsa-tagsa nila ding. Ug nganu kaha kining jacket na gihatag ni lola kanaku kay wala lagi ni pangalan nako. Oh, maayo na pangutana kana Dodong Edwardo. Ang buot pasabot anang mga jacket na nakahilera sa Wall of Famer na wall na mo diri kay mao ni sila ang mga nakalampas sa pagsulay sa suba. Ug kanang jacket na gihatag ni lola kanimo, blanco pa na kaayo ug wala pa nay pangalan nimo. Kung makalampas ra ka sa pagsulay sa suba, kana ra nga time mutatak na diha ang imong pangalan Dodong Edwardo. Pareha ni ani nga pangalan sa imong amahan na si Diego. Na siya iyang pangalan diri sa jacket na naka-display sa among wall kay mao ni ang timailhan na nakatatak na ang iyang pangalan diri sa among kalibutan na Marika. Dili na mabura nga pangalan sa jacket na naka-engrave kini nga pangalan gamit ang espesyal na bato na ginatawag nga bulawan or gold kini sa atong kaugalingang pinulungan pod. Wow! Kamaayo ba gyud kayo ani ding no? Hindi makalampos day ko sa ikaupat na suba ding. Balik day ning jacket diri sa Marika ding, hindi makalampos ka sa pagsulay sa suba.
ug matatakan kini sa pangalan sa akong pangalan nga pulawan ang gamit. Wow! Yes, Dong Edwardo. Ang tanang jacket na gihatag ni Lola sa mga batang lalaki ra nga nakalampos sa pagsulay sa suba ang makabalik diri sa among planetang Marika ug ilado na kay ka diri sa among planeta. Dayon, allowed na ka maka-access diri kay matagaan ka og permanenteng residensya. Wow! Buot pasabot Dong Edwardo, taga diri na ka or gitagaan na ka ug nanakay citizenship sa planetang Marika. Bisan unsang orasa ka makabalik-balik diri ug anhi kung gustoon nimo Dong Edwardo. Wow, kamayo giding no. Buot pasabot na si Tay Diego kay makaari na siya permit ding sa planetang Marika. Oo, kayo Dong Edwardo. Sa pagkatinood lang, nahimamat nako si Diego last week lang before sa imong ikadusi na edad ug naghalad kinis sa iyang pinakamaayo niyang mga utanon nga na-harvest niya sa inyong gamay na farm Dong Edwardo sa among hari diri. Nga dili makita og pwede ra ka makahalad niya sa gawas sa gate sa iyang dako kaayo na palasyo. Og kung ma-accept niya ang imong halad, mawala lang na og galit murag aso nga nahanaw lang. Buot pasabot niya na nga gidawat sa among hari diri ang imong halad. Bading, loy. Wala lagi nagsabasa ako si Tay Diego ding nga makaari din siya diri sa Marika. Ug nganu kaha naghalad siya og pinakamaayo niyang harvest sa inyong mga utanon ding. Sa iyang mga utanon ding. Wala may pasabutan na ding. Basin nagpatabang si Tay Diego sa inyong hari diri ding nga basin dili ra kaayo ko mag-suffer sa pagsulay sa suba ding. Siyempre Dong Edwardo, makabalik gyud permi si Diego dire kay taga Marika naman na siya. Og naghalad lang si Diego sa among hari diri isip pasalamat nga nakaabot na ka sa ika-12 anyos nimo nga edad Dong Edwardo. Og paminawag gyud ko Dong Edwardo sa akong tambag kanimo og timani kini ang pagsulay sa suba kay individual kana nga mga pagsulay sa suba sa kada batang lalaki nga nag-edad og 12 anyos. Buot pasabot nga bisan si Diego dili makatabang kanimo Dong Edwardo. Igo ra siya motambag kanimo og sundag yun ang iyang giingon kanimo nga ayaw gyud og lingi sa ikaupat na suba bisan kinsa pa na. Dapat diretso lang gyud ka og dili ka magpa-distract iniglabang nimo niini bisan kinsa pa nang sitwasyon o unsa pa nang sitwasyon nimo anang mga panahona. Dawaton nimo ang dapat na mga makaayo lang kanimo og inigtabok nimo sa ikaupat na suba. Dapat makahibaw ka og unsay maayo og dili ang yabi ragyud para makalampos ka sa pagsulay sa suba kay tuo lang gyud sa gisugo sa imong amahan kanimo nga ayaw gyud og lingi bisan kinsa pa na Dong Edwardo. Tara na Dong, itur pati ka sa uban nga dapit diri sa planetang Marika. Samtang nagbaklay pa kini silang ding Kanding ug Dong Edwardo sa planetang Marika, naay sa kadakong agila
nga nilupad duol nila ug nitugpa kini ug istorya kini ug unsay tuyo niini kang Dong Edwardo. Oh hi! Maayong pagabot diri Dong Edwardo sa planetang Marika. Maodiay kini ang anak ni Diego nga banggiitan ding. Oo, laagila. Siya ang anak ni Diego. Ready na nako ni siya para sa iyang main event na pagsulay sa ikaupat na suba Dong Edwardo. Kini di ay sila Agila. Oh, hi! Agila? Wow! Perting dakuha ni mo Agila, no? Murag 8 feet ka katason. Huwag dako kayo ang imong pako karon. Dako kayo imong pako. Karon pa ko kitaan eh. Nga Agila, nga perting dako agyud. Oh yes, Dong Edwardo. Ni ako nimo diri para tagaan ka og isa ka butang nga pwede nimong magamit sa ikaupat na suba. Pero ikatulo ra nimo na magamit dong. Maunang ampingi gyud kini Dong Edwardo. Mo bala Agila, wow! Maayo kay gyud na no. Pero asa man na ron butangan na imong gihatag kanaku? Oh yes! Niara Dong Edwardo before ko makalimot. Isa kagamay na balahibo sa akong pako. Oh no! Made in bronze kini. Isulod ka na sa imong bulsa permi Dong Edwardo. Ayaw gyud og wala akay makatabang nimo kini gyud og maayo. Basta ayaw kalimot dapat ikatulo ranimo ni magamit ug ma-expire na kini after ana ug wala na'y bili kini para kanimo. Oh yes! Agila, daghang salamat sa imong gihatag kanako na nga isa ka bronze na balahibo. Pero nakoy pangutana. Unsaon man ni og gamit para magamit nako? Ug unsa pod iyang mahimo ani nga gahom na makatabang kanako? Oh yes! Maayo nga pangutana Dong Edwardo. Bright gyud ka na bata. Liwat ni Diego na tang-an kayo. Nalipay ko sa imong pangutana kanako Dong Edwardo. Ang uban bata ni nagitagaan nako dili man lang magka-interes. Lahi man hinuon ang nakita sa uban bata. Material o personal lang ang nakita nila, mostly Dong Edwardo. Gusto na no nila i-bronze kini o ipatimbang. Paminawa ko Dong Edwardo, tagaan pati ka og manual kung unsao na o gamit ang bronze nga balahibo. Una,
Gamita ka na kung delikado kaayo ang imong sitwasyon ug dili gyud nimo pwede mahilot pa ang imong kahintang. Inig padulong pa nimo sa ikaupat na suba or mismong nanaka sa ikaupat na suba. Basta kutobra na sa ikatulo nimo magamit. Ikaduha, para magamit nimo ang bronze na balahibo, imo na ipagawas ang bronze na balahibo ug ipataas kadali sa hangin ug musinggit ka ug marika lupad. Nga daladagan kaniini Dodong Edwardo ug mulukso kadayon ug kusog para makalupad ka sa hangin ug kadali na dapat ang imong duha ug imo na dapat sige ug patid sa hangin ang imong duha ka tiil para dili ka mo paubos. Mura og style sa baki kung maglangoy kini sa tubig ug isa ka minuto lang ka kutob nga nasa ere ug mahupas ra kini, igo ra ka dapat makalikay sa mga delikado na sitwasyon nimo. Ang ikatulo, dapat dili nimo ni ibaylo oy barter bisan kinsa pa na diha na mga butang kung kinsa imong masugatan sa dalan. Padulong sa ikaupat na suba, bisan kinsa pa na or unsa ang imong sitwasyon anang mga panahon na Dodong Edwardo. Maura na dong ug unta magamit nimo sa sakto kini ang akong gihatag kanimo nga isa ka gamay na bronze na balahibo sa maayong butang. Tungod kay nalipay ko nimo tungod sa imong pangutana kanaku. Tagaan pati ka og isa ka White Rabbit na candy. Oh no! Wow! Maayo kay ni nga pribilehyo sa imong na imong gihatagan ako lagi la. Ako kining isulat sa akong alimpatakan ang imong gitugon kanako. Kay dako gyud kay siguro niyog tabang kanako hinigabot na ako sa ikaupat na suba. Ug salamat pud aning White Rabbit na candy gihatag nimo kanako. Na extra bonus. Maayo na lang ni kay nako yung usap-usapon unya para dili manimaho ang akong baba. Oh yes! Sakto gyud ka Dodong Edwardo. Diri ra ko kutob dong. Good luck sa imong biyahe later sa ikaupat na suba. Bye for now dong. Kita rata sa sunod. If makalampus ka sa ikaupat na suba. Ding Kanding! Turn over na nako nimo si Dodong Edwardo. Agila, bye-bye! Kita rata next time! Okay, bye-bye putla, Agila! Kita rata next time, makalampos ko sa ikaw patasuba ha! See you next time pud! Bye-bye! Dire rata ko to mga ka-istorya.
ug unta nalingaw mo sa atong storya diri sa storya ni Juan na unya si Dodong Edwardo nakadawat kini og isa ka white rabbit gikan kay white rabbit na kindi, so ilado man ani white rabbit na kindi, bata kabalo na tayo. So kanya ilado nga ni mga white rabbit na mura siya dugay na kini siya nga candy, well known kayo, pero nagpadayon gyapon hilig dinig usap si La Agila o candy nga white rabbit. So naaday gihatag si La Agila nga dakop kayo siya nga agila, no, mura 8 feet tall na agila, dako kay siya, bulky kay siya tanawon. Kung litsono ni mo ni siya nga agila, ambot lang. Bawal na litsono na agila, joke lang mga kay storya. Dako kay siya nga agila, dako pa siya sa tao, no, mura siya grabe giant mo ginan siya. Dako kay siya pako, mura no, tako. And si Boy Eduardo nakadawat kini isa ka bronzing balahibo, isa ka balahibo sa nagikan kang La Agila na magamit lang sa ikatulura kutob, so dapat magamit niya sa sakto nga paagi. Kung nakalisod siya ayaran niya magamit, kung depende niya sa kutob ra sa ikatulo. So dako siguro kaning tabang niya dito sa padulong niya dito sa ikaapat na suba or sa ikaapat na suba mismo. Ug nagpadayon kini nga gitor pa ni Kanding si Dodong Edwardo kay i-aware pa gini siya permi, og si Diego di ay nag-ana si Diego kay residensya naman siya, meaning taga didto na si Diego nga yang amahan ni Dodong Edwardo na nakalampos na sa pagsulay sa ikaapat na suba. So kanang jacket karon na nakang Dodong Edwardo, wala pa na siya badge, wala pa siya nameplate dinhi, so wala pa siya pangalan niya. Pero kanang ngalan niya pag makalampos sa ikaapat na suba, naka gold plated na siya, no. So naka label siya og ganang gold gid ang naka-emboss nga gold sa imong ngalan sa imong jacket. Og naka-display ka dito sa wall sa planetang Marika. Og unta nagmalipayan mo sa iyong sa pagpanaw diri og pagtangkilik. Salamat kay mga kaistorya sa bagong mga subscriber da. Salamat kay ninyo og sa mga bagong shoutouts nato. Og kung namoy mga kung gusto pa mo nga namoy pang shoutout dia, comment lang mo dia sa atong YouTube mismo or dito sa FB page na to. Kung wala pa rin mo naka-subscribe, pwede ninyo nga i-consider na mag-subscribe mo para makakita pa mo og daghang klase nga ngani nga mga programa na to, video din sa atong channel. So mga kaistorya, diri lang sa takotob og kita lang ta sa next episode series nato. Og unya tanaw na to unsay kalaki ni Dodong Edwardo sa sunod. So kita ta next time. Daghang king salamat sa inyong pagsuporta diri sa storya ni Juan. Og diri lang sa tagotob og keep tuning in mga kaistorya. Kung gusto mo mag-subscribe, sa like, share, subscribe sa atong Facebook og diri sa YouTube mismo. Og keep tuning in diri sa episode series sa storya ni Juan. Sa dagan pa mga adventures ni Eduardo, mga naay mga good moral values na mga makuha pa nato dinhi sa storya ni Juan. So kani original na stories ni created na nako dinhi sa storya ni Juan. So og kita ta sa sunod. May God bless us all. Bye bye.